stanovništva. Bez toga novi datum popisa ne može ni biti preciziran. Do 1.4. očigledno da ne možete, ali recite tačno zbog čega niste mogli do sada, šta su vam prepreke bile na putu, šta su otvorena pitanja, šta tražite da se riješe ta otvorena pitanja kako bili sigurni da zakon koji bi promijenili sa stanovišta datuma da zaista tad bude popis. Ne samo da kažemo evo ne 1. aprila, bit će 1.10. Pa onda to kažemo ne može 1.10. mora 1.12. Onda je zima, onda je proljeće i tako dalje. A u agenciji novi krug usaglašavanja popisnice. Dva su sporna pitanja. Prebivalište i nacionalno izjašnjavanje. Tek nakon toga na red bi došli tehnički preduslovi. Pitanje do 24 nacionalno izjašnjavanje, isto imamo potpuno dva različita pristupa. Znači, Zavod za statistiku Republike Srpske insistira da se u potpunosti ispoštuju preporuke međunarodnog monitoringa i preporuke Ujedinjenih naroda da ta pitanja u potpunosti budu otvorena. Državni parlament mijenjaće zakon u smislu datuma održavanja popisa, no analitičari vjeruju da će i nacionalna pitanja morati na poslaničke klupe. U tom smislu pitanje je naravno koliko su ljudi koji trenutno čine vlast u Bosni i Hercegovini spremni na tako nešto. Tako da mislim da je za realno očekivati da možda čak ne ni oktobar, već da će doći još jednom prolongiranja datuma popisa. Bez popisa u 2013. bili bismo jedina zemlja koja ni nakon 22 godine ne bi znala koliko ima stanovnika. Time bi bio ugrožen i dalji napredak zemlje ka sticanju statusa kandidata za članstvo u EU, kao i relevantnost svih razvojnih planova.